ingane ngamhloniphiwe iso elithi izwayibulawe mina angifuni ukudelelwa ngoba sifundiswe ukuhloniphana thina inhlonipho siyifundisiwe uphumelani wena manje Dloniphe uphumela ukuthini ngoba uphethwe abantu abakushumayezayo uyashunyayezwa la manje yini ekutshela ukuthi manje yeka phansi lo uyabona into ethiwa osheme alinize ngayidelile makufisa kumdelela ohamba ushana kini ngoba la ukhona usendaweni kaShemu omunye umfana la bathi hambisa ngabavangeli labanye lento isizwe lencane awasehlangana neyisizwe la ithi insizwa wena uma ngoShembe wandiza waphathazela umfana waphatheka kabuhlungu ngoba le kodwa ayikho lo wena zatophatheka kabuhlungu wathi ngelina ngokujulayo kuyinyakanyaka ebuhleni wathi uphatha wabe ngubunani ngamehlanga wena ufunani nakomShembe wandisa semdosile uShembe kwintango sokudosa kwakwalusisi wafika emzini wasefuni waze wakhuluma inhlayisota ngokusasiyeka ngosathi lo muntu wankomakabi lo muntu wabela ukunama kumina ngithi ngitshela abantu ngoShembe ukuthi usitshela ngoShembe into yandiza naye wayesefisa ukunakeliswa lo muntu lo wayengazi ngelina ngiyongena basabona sekwamini bayibala bayagumele nize ningazinyisi ningazenyezi kaloku Nazaretha njengoba siphambili abantu abasafisa ukungena la akabebonele thina ukuthi kuyinto enhle kanjalo lo yiNazaretha akungabi thina siphambili esithusa abasemuva